Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puja kepada Allah, selawat kepada Nabi serta keluarga dan sahabat mendum. Kemudian getanya malamnya ka ditamang bak malam 22 Ramadan. Kemudian dalam halnya sebagaimana titip malam katanya na sedekah ikhlas katanya, nya sedekah ikhlasnya menurut ikhlas na lebih kurang, sehingga ikhlas para sahabat, sahabat apabila gem sedekah taboh mok bruh li sahabat lebih le pahalanya daripada getanya sedekah gunung Uhud je kemo. Keban dakon ikhlas ba sahabat dumpu ke amal ikhlas. Karena kekuatan kelebihannya menurut ikhlas. Maka kemudian berdebu dalam kelebihan sedekah katanya, maka memang sedekahnya untuk tolak bala katanya. Bala-bala yang dekat katanya tertolak bala ngon sedekah katanya. Sebagaimana oleh Nabi Isa bak taboh roh gelewat bak taboh gampung, lalu oleh penduduk kampungnya dia lapor bak Nabi Isa, hai Nabi Isa, kampung kamu nasiro tukang rah-rah baje-baje gom rupanya beruk tak akai. Keban dia rah baje kamu bekah-bekah dum diceri olehnya hani pulang li baje kamu. Temapu ke Nabi Isa, ya Nabi Isa dem doa ba Allah fiat. Wate jih dijak kedih uli ya rah baje nem doa ba Allah ni laki ba Allah be itu mengwoli kampung. Jih betu kampung li awi-awi, ada kala empang-empang baje-baje yang jiarahnya baik itu mempuli ya bisa nem doa ba Allah dia ai mutabali kamu lalu oleh Nabi Isa gem doa ba Allah, ya Allah baik ke dikembali li urang tukang dobinya wate ja temara ngongon awi-awi ji baik temung truk kampung li dengan arti berbala. Lalu leh mendoa li Nabi Isa menan, rupanya tukang dobinya membantu pot yo lagi biasa tema matapu ana bala tu ji, padahal menyo doa Nabi nyo napa patut napa Nabi terima laju lagi tak yo tema omban yo lagi sot ia lapor ba Nabi Isa, hai Nabi Isa kayo tema ai glantu nyan baga kamu orma ka orma kana menyamanan ke Nabi Isa, oh ji kena dia jujak balu bodoh lu kampung ja ba udung temerahnya dron gehu Nabi Isa dia bodoh ji ijak ba Nabi Isa awate tu ba Nabi Isa getanya oleh Nabi Isa, kira-kira uronyo puna tak kerja lagi kata, puna tak amal lagi kata, puna tak kerja lagi kata. Seolah-olah kalau doa kah berbahaya, anak kenang tak berbahaya kah? Kira-kira puna ka amal kah ba uronyo. Pegah Nabi Isa, hai Isa, wate lunjak buno lemba ruti leboh ruti. Ada nama ke ikhlas tanya bam sedekah bah memit jud. Leboh lemba ruti. Lalu lemba ruti leboh tengah-tengah lon temerah truk tidur urung yang dalam gelinyan gejak pegah balon le urungnyan gejak pegah lon ka padum moro ka anan tum paju ruti le ka padum moro lon kadu nama pu nama kira-kira puna ruti bagada tabri ke lon bachut menyehan tabri tak lemah mentong jud baga lên chừng mentang lên chôn chôn bê mentang rồi nha
Trolun ngombe nyan ko. Ya leuro nyan. Rupanya halun baju. Menyehan bi baju, lun kalon mentang, lun combe mentang, halun baju. Lalu mau balik hati orang temerahnya. Gue buka awi, gejuk roti taboh. You baju, kau com-com, you baju. Ya, lalu ombang gejuk taboh roti nyan ge baju. Gue doa oleh orang ghafarallahu laka dambaka. Bergepampun ku oleh Allah tu kata, dia share kata. Karena bubuk temerah bukah bajego anda pulang li dosanya. Dosa. Gue doa oleh orang bergepampun ku oleh Allah dosa kata. Wa tahhir qalbaka, dan berkeputusi ku oleh Allah. Berpulih ku oleh Allah dia kata. Baikna ada beruk-beruk li lati. Amban doa menan lenjuk tabah tu nya. Ya bak tem doa benar ujuk tabah. Lenjuk tabah tu nya. Wa dia gejuk tabah tu ge doa alam. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhara. Berpampun kau dosa oleh Allah kata di syawal dan di syakhi. Ya gohlom kerja kawal berdoa bila ke kerja berpampun dosanya Allah. Lemah laju hati orang mono. Gejuk tabah tu. Roti lebah. Gejuk tabah tu. Kembang gejuk tabah tu gemudoa alam. Banallahu laka qasran fil jannah. Berkepegat ke oleh Allah kata dalam syurga tabah meligo. Mungkin gak-gak aja berdoa punya. Ana terpujuk le. Roti ceh lebah. Ada nak lah pujuk tabah tu. Dia dah mah doa lah. Ya, roti lebah habis. Kakak le berdoanya. Bedah tukang dobi bono. Ija kali gerah mandum. Ge patola mawi. Ge gulam. Teput guolam. Yang ke teput luolam ke banyak. Luolam teput lun selamat. Dalam keadaan selamat. Nyan. Amban ge tanyang li Nabi Isa. Nyan na lum paget orangnya. Nyan lum paget. Oh patut kata selamat mana. Lalu ge khul Nabi Isa. Bak wate ka selamat nyan. Menyamanan. Awi kata ho ke. Oh awi. Cok, macam awi yang podigli ngebuka oleh Nabi Isa. Amban ngebuka ulu hitam tabah hina. Lam awi ulu hitam tabah. Bak babah ji kata pekekang ngan kekang betul. Bak babah ji. Ambang kalan ulu dengan Nabi Isa kata pekekang bak babah ji dengan kekang betul. Gekun ya aswad. Hai ulu hitam. Kun Nabi Isa ditaul liulu labbaik ya Nabi Allah. Dah tadi kun nyempat lun ya Nabi Allah. Yang kalau mujadat Nabi dia kemarit dengan binatang ngulu kemarit ditaul labbaik ya Rasulullah. Amban ni kun labbaik lasti qad buisti ila hada. Hai kah konya go kirim di Allah unjuk baurunya mau si untuk ya choh je. Konya qala na'am. Di kulli uli bono nya Rasulullah. Yujak lun kono yujak choh je. Walakin akan tetapi begah bak wate lun tu kono lun tu bene hawi je truk begah. Ya si dro urung yang dalam gelinya gejak laki sedekah bak urung temerahnya. Lalu gejuk sedekah roti yang jibanyan balai boh hijau. Maka tip-tip roti yang baju di orang lautun bono, lautun salehnya, gemu doa keji, doa bermacam-macam. Ya, doa pemuno-pemuno berkepampun ke Allah. Ya, dosa-dosa kata berpulih hati kata. Yang kedua, berkepampun dosa kata yang awal dan dosa kata yang akhir. Yang kalian doa alam berpaget ke Allah ke dalam syurga saboh meligo. Doa bermacam-macam. Rupanya ambang berdoa gonya na malaikat yang gedong benih gonya gekun li malaikat amin. Ya gem doa li nabi na malaikat daro doa li urung buno dekun na malaikat daro gekun amin. Lalu
Ge bangkit tu oleh Allah baklun tidur malaikat dari malaikat Allah. Oban roh malaikat nyan fa'al jamani bili jamen min hadid. Ge cok li betul li malaikat nyan ge pato li ke kang lam babah lun ke kang betul. Anjut lun coh li kau nya. Ya, ke pato ke kang li malaikat lain ke kang betul. Anjut lun coh li mana. Ya, rupanya apa kelebihan? Bak leboh ruti bunong. Padahal berdumpeng ruti leboh. Nya jicoh liu-liu tedung hitamnya mati yo nya. Bak kamu doa bunong, baik timu liu gampong. Habis nyecoh liu-liu nya. Ada gerim Allah Taala. Tapi lama bahlun gutak betul ke kang li malaikat, anjut lancoh leji. Maka watanya kul li Nabi Isa, hai tukang dobi. Ista'ni fil hamala, gata bum tungguh-tungguh ba'amal menan, sungguh kagak pampul li Allah dosa gata, ngon berkat sedekah gata leboh ruti. Begot gata menan, bubah gata, baik beruli akai gata. Baik li arah dah berjegop ya ceri-ceri, dan nan pulang li baik li. Allah kagak pampun gata, dengan berkat sedekah gata. Ngonyan mengubah tukang dobi yang jahat punong. Ngang kelebihan. Berarti dah kala leboh ruti jatah mati konyan gebendung li Allah Taala. Ngan sedekah ikhlas konyan ba leboh ruti. Padahal pale paju karo konyan. Tapi hana mekon kebuka hati li Allah gem sedekah konyan. Maka karena nyoku dalam kelebihan sedekah walaupun sedikit sedekah katanya berikhlas. Kemudian sedekah ikhlas tu malam baru malam 20 Ramadan 1 juta leher tu 22 ribu. 1 juta leher tu 22 ribu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.